Arestadohan mga otoridad han sumarga sa PNP ang duha ka individual nga waray langarani tungod hin illegal nga pangisda. Base sa investigasyon han kapulisan, gumamit ang mga ini hinday na might o ang gintatawag nga badil diin ha ilarumhan balaod mahugot ini nga igindidirihin pamaagihin pangisda. Narikupot ika nga duha nga suspetsado in duha ka set nga kompresor nga nabalor 4,000 nga kantidad ha merkado, 3/4 kilo nga mga magkadlain nga isda nga motorboat nga nakantidad hin 50,000 pesos. Atubangon han mga ini ang kaso nga pagtalapas han Section 92 han RA 8550 o ang Philippine Fishery Code of 1989 nga ginamyendahan ha ilarom han RA 10654. Paslak yan na sumaraga PNP ang mga suspek samtang may da naman 60,000 nga igin rekomenda ang korte hakadatag sa parahan ira temporaryo nga kagawasan. Parahan balita nga waray gindadapigan, balansingan ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Zumaraga, Samar.